Ngibingelele sizwe sakithi, ngibingelele kuzo zonke iy'nkalo la okuhamba kufinyelele leli khasi. Makuthi-ke usanda kusijoyina kulona-ke leli khasi, ngicela nje ucofoze u-like button uphinde ucofoze u-subscribe button. Lokho kokubili akudli imali, akudle ngisho isenti, kodwa nje ukuyibophezela ukuthi nawe usuyilunga lale channel. Bafethu 3 weeks back if ngingaphazami ngithi kwakuyophela inyanga kwatrenda kakhulu-ke ividiyo yabaculi ihlabani kaMaskandi. Ngeke ngibabize ngamavukane, ngithi nje angibanike indawo ngibabize ngey'hlabane zomculo kaMaskandi, ihlabane eziwu-2 ezimbili, uMbeje, uXolisani Mbeje kanjalo noSibusiso Gcabashe odume kakhulu ngelikaSwidi, la esabona khona uGcabashe engathi uya kuMbeje, hhayi kahle kabi sabona uMbeje phendula ngokuthi agcine esemjaha ngenduku, kungakhona ukuthi uyamjaha kodwa induku awubona ukuthi impela ikhala ey'mbanjeni. Saphinde sabona futhi-ke ividiyo kaGcabashe eveza ukuthi ayi ushayekile impela. So bafethu kunevidiyo-ke njengamanje engizoyifaka la, ividiyo etrendayo la sibona engathi-ke uGcabashe usenokuyiphindiselela kuMbeje, noma-ke imfishane okusho ukuthi u-action ubungamningi kakhulu, kodwa uyabona ukuthi uGcabashe ngasho ngithi naye useyiphindelele kuMbeje, kodwa ngendlela achaza ngayo after ividiyo isidlulile uyabona ukuthi akamtholanga ngendlela afuna umthola ngayo. Zihlanganile-ke laphaya eJulius kuthiwa kwaSteve, uSteve lo dume ngophuthu, udume ngophuthu, bahlangana-ke sambona-ke uGcabashe athekha uMbeje ngomshisa, then uMbeje kushuthi bephethe ibhodlela, ngazi-ke ukuthi ibhodlela lasiphi isiphuzo ebesiphuza, kodwa siyalibona ibhodlela liwa liphihlika phansi. Kodwa-ke angingandi ngomlomo, nayi ividiyo ngizokudlalela yona iyalandela, bese-ke uyakhomenta kwi-comment section uphawule nje ukuthi wena uyibone kanjani ividiyo. Ngabe ubone uGcabashe eyithela ey'mbanjeni ngempela kuMbeje okanye ubona engenzanga lutho? Nayi le vidiyo le. Hawu, hey sweet. Lapho sidibene yena lo mfana ngingamtshela ngathi mina ngensizwa nje. Wabaleka, ngimtshela ukuthi hayi. Intaba engahlangani, ngisazi umkhuphe sithi isikhathi uyangijwayela lo. Ngenza ngathi ngingane. Umshaye kwaFamabia kulo nyaka. Siyangibamba umfo wabo ngoba yena unejubane wabaleka ngale moto enamthela yona. Ukuthi ngingekho le moto enamthela yona le umbulala ngendlovu. Ukhondelele emthini nakwaFacebook. Ayike bafethu, ngiyathemba ukuthi-ke ividiyo niyibonile. Ungakhomenta kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ubone kanjani, yini oyibonile kwividiyo. But ngicabanga ukuthi kusayi-content, kusayi-content ngendlela engiyibona ngayo, kodwa engathi sebeyenza rough manje, sebeyenza rough cause ilanga khona ozolimala ngempela. Nje mawubuka le video, uMbeje uphethe ibhodlela, uSwidi uza ngomshisa. Ibhodlela linakho-ke ukungalawuleki if kuzoqhamuka nje into ezoqhamuka mawala njengoSwidi kanje, njengoba silibona ibhodlela liphihlika. Makuthiwa lela bhodlela beligxobeka ngale ndlela ukuthi mhlampe isicathulo osifakile enyaweni sithambile, bekungaba khona olimele phakathi kwapho. Kodwa-ke bafethu asihlangabezane kwi-comment section. Ningakhohlwa ukulike ividiyo, uma ungasubscribile usubscribe kwi-channel, ngizolonga waqhulula nje amavidiyo. Nisale kahle.